z'abanyarwanda zimaze gucyurwa mu Rwanda ziva muri Congo. Kuri uyu wa mbere tariki 19 Gicurasi, impunzi z'abanyarwanda 786 zasubijwe mu Rwanda zinyuze ku mupaka wa Grand Barriere i Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iki gikorwa cyateguwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umutwe witwaje intwaro wa AFC cyangwa se M23. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR rivuga ko ryasubije nibura abanyarwanda 1,100 mu gihugu bakomokamo mu minsi ibiri. Umuvugizi wa UNHCR yatangaje ko iki gikorwa cyatangiye kuwa gatandatu ushize, cyakomeje kuwa mbere tariki 19 Gicurasi. Kuwa gatandatu abantu 360 bari basubijwe mu gihugu cyabo, kandi biteganyijwe ko abandi 795 bateganyijwe uyu munsi. Rero mu mpera z'umunsi wo kuri uyu wa mbere bagomba kuba 1,100. Amakuru kandi aravuga ko abantu bose bacyuwe bava mu mujyi wa Goma bajya mu Rwanda, imyirondoro yabo yarasuzumwe hemezwa ko ari impunzi z'abanyarwanda. Abenshi muri bo ni abagore n'abana, ariko kandi n'ababana n'ubumuga n'abasaza. Bageze ku mupaka w'u Rwanda, iyi miryango yakiriwe n'abayobozi b'u Rwanda. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu yabahaye ubutumwa bubahumuriza, abizeza ko batashye mu gihugu kibakunda, aho buri muturage wese ahabwa umwanya wo gukora akiteza imbere. Abanyeshuri bakigira ubuntu, bagahabwa indangamuntu, bakitwa abanyarwanda nk'abanyagihugu basanzwe. Prosperi Murindwa yagize ati, muje mu gihugu cyubahiriza amategeko, aho nta karengane mushobora gukorerwa, mu gihugu gikunda abaturage, hahandi n'uwabuze ashakishwa kugeza abonetse, kuko ari uw'agaciro. N'uwahamwe n'ibyaha aragororwa akongera agasubira muri sosiyete, agafatanya n'abandi mu iterambere. Ku mpera z'icyumweru gishize, abaturage barenga 300 bari birukanywe muri Goma bajya mu Rwanda. AFC cyangwa se M23 yavuze ko bari abanyarwanda bari muri Congo mu buryo butemewe n'amategeko. Muri bo harimo abagabo 181 bahujwe n'imiryango yabo, batwarwa mu mamodoka yatanzwe na AFC M23. Iki gikorwa kizakomeza nk'uko umuvugizi wa UNHCR yabisezeranyije. Ni amakuru yarakomeje kuvugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Dukomeze tubifurize ibihe byiza. Njye nitwa Journaliste Thierry, mukomeze kubana natwe kandi mwibuka gukanda subscribe. Turabakunda cyane.